Poštovani kolega Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, kolegice, svakodnevno svjedočimo nove pojave korupcije u lokalnim samoupravama, tamo županijama, na višim razinama. Najveći izazov ovog stoljeća, ne samo kod nas, globalno će biti ustroj država. Kako će te države izgledat, kako će izgledat državni aparat, da države budu moderne i efikasne. Kod nas je državni birokratski aparat ima više činovnika nego imao Čečesku za vrijeme Rumunjske tamo, strahovladavine tamo u Rumunjskoj, pod komunističkim režimom. Od provedbe zakona, 35. smo od 38 zemalja kad je u pitanju provedbe zakona. Godinama govorimo o sveobuhvatnoj reformi javne uprave. Šta čekamo? Šta je sa sustavom ocjenjivanja odgovornosti osoblja koji rade u tim institucijama, upravama? Sjećamo se Porezne uprave, skandal u Poreznoj upravi, korupcija, Hrvatske željeznice, Sisačke ceste i sad imamo problem u Virovitici, problem u Kopačkom ritu, pa naravno da imate društvenu frustraciju kad vide da se ti slučajevi ne rješavaju i da sve to ide presporo. Šta je s jednakosti propisanih zakona? Imate propisane zakone o praksi, propast. Imate nekim zemljama, imate 5 godina gubitka stvari zatvora za činovnike koji su umiješani u korupciju i gubitak mirovine. Jednostavno. Jednostavni zakon, provedba, jednostavna. Hrvatska ima podatke od 19 zemalja za bankovne račune u inozemstvu. Šta se čeka? Gdje je novac? Šta je sa sivom ekonomijom koja je duplo od standarda u Europi, tu je duplo nego je standardna ona siva ekonomija u Europi? Šta je sa stotine milijuna eura koje gubimo svake godine na ilegalnom kockanju? Kako to može proći nekažnjeno? A tabu teme su naravno taj indeks korupcije, percepcija u Europi, a na dnu su sve bivše komunističke zemlje, osim jedne što je Grčka, koja je ostala na gudarama Balkana. Imate Eurostat, najveće neplatiše, ne plaća se radnicima, ne plaća se porezi i tako dalje, su po nekim podacima Hrvatska i Grčka, tabu teme. A šta očekivati kad je bivši sustav iznjedrio moralno osakaćene osobe i danas imate ljudi koji sjede u Saboru ovdje, koji predlažu zakon o porijeklu imovine, koji brane sustav, koji sam u sebi bio izopačen. Pa šta očekivamo ovdje? Tu sjede ti ljudi. Vidjeli smo zakon o zemljišnim knjigama, da je 5% zemljišnih knjiga ispravno uknjiženo, a šta je korijen toga svega? A korijen i rješenje je uvijek na izvoru. A šta je izvor toga? Da još nismo iz tog jednopartijskog sustava koji nije, neki brane taj sustav danas ovdje. I šta možemo očekivati dalje? To je totalna ironija. U nekim zemljama imate zakone, na primjer šerijatski zakon za korupciju. Ide desna ruka. Zamislite vi kako bi izgledali glasanje u Zagrebačkoj skupštini, u Saboru, kad ide desna ruka, to se prije radilo sjekirom, mačem, sad se radi kirurškim zahvatom u Saudi Arabiji. Kad bi glasali ovdje, možda i u skupštini Zagrebačkoj i lokalnim samoupravama, samo bi se dizali bataci tamo, tako dalje. Imate korupciju u Kini. A Kinezi dolaze ovdje, a svi se ulizuju Kinezima, pa super, dolaze naša braća iz komunističke zemlje, a tamo imate za određeni dio lopovluka, imate smrtnu kaznu. Šanghaj stadion, žica osmica, metak u glavu, presađivanje organa. Aha, neki su već spremni za presađivanje organa u Kini, naravno, i ovdje imate ljudi iz Anci Energy, ostao isti metalni sklop, možda se mozgovi mogu tamo presaditi, ne bi govorio o jetrima, šta bi bilo tamo.